annabaaɓe nogas e njoyo ɓe Allah jangti e deftere mum teddunde nde woni Qur'anil Karim. Baba Adama alayhi salam, ɗiɗiɓijo o ko Idrisa, tataɓijo o ko Nuhu, nayaɓijo o ko Hudu, joyaɓijo o ko Salihu, jeegoɓijo o ko Ibrahima alayhi salam, jeeɗiɓijo o ko Ludu, jeetaɓijo o ko Ismaila, jeenaɓijo o ko Ishaq, sappo ɓijo o ko Yaquba, sappo e goo ɓijo o ko Yusufu, sappo e ɗiɗi ɓijo o ko Shu'aibu, sappo e tata ɓijo o ko Musa, sappo e nayi ɓijo o ko Haruna, sappo e joyi ɓijo o ko Ayyuba, sappo e jeego ɓijo o ko Ilyasa, sappo e jeeɗi ɓijo o ko Alyasa, sappo e jeeta ɓijo o ko Zulkifli, sappo e jeena ɓijo o ko Dawuda, battuɗo nogas o ko Suleymana, battuɗe nogas e goo ko Zakariya, battuɗe nogas e ɗiɗi ko Yahya, battuɗo nogas e tati ko Yunus, battuɗo nogas e nayi ko Isa, battuɗo nogas e joyi ko Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ɓeɗo nogas e joyi woni ɓe Allah jangti e deftere mum teddunde Qur'anil Karim.